Kani kedai All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentagastep. Ka Global Investors Meet kalakot no Dharamshala hakajala Himachal Pradesh hinin gasi. Ka tanat ki kamral kalaple ya lightly ki online app ban penklan ya ki jing shakri jongka. Bat kashat wangala kalakot no hinin gasni ha asanang harilum garo. Ka kubor kababnya. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah ula peniat ya kejingelang penkot jangka Global Investors Meet ha Dharamshala hinin kasi. Menteri Rambado Kare Narendra Modi ula play kini kejingelang men ha kasni palai ya kebela penlong da ke Sarkar Himachal Pradesh ban krini ginong sengkam bat ban play kilat aikam ha kejela. Menteri Rambado ula ro ikilat bela shim da ke Sarkar Himachal Pradesh ban wanra ikilat aikam bat sengkam. Kumbasya jar news paangot ki breu kentop ya ars paangot ki banabari kilawan baneshim benta hagani ka Global Investors Meet bat kari United Arab Emirates kadai kari kabe trailang. Katanat ki kamrel kari kalaple ya lightly ki online app jongka ban penklan ya gijing syakri ling ba ki internet bat ki bujing start ke jok menta ki benerap ya gijing kmi ya ki project bala pentrai da katanat ki kamrel. Kini gilai tili gijing syakti gikentop ya ka CRS Sanction Management System, ka Railroad Crossing GAD Approval System, bat ka TMS. Ka CRS Sanction Management System ka kmi gijing shna, gijing penbhap at jing kentil, ya gijing tay jing shna jong katanat ki kamral. Ka Railroad Crossing GAD Approval System, kan penstat ya gijing penkre bat jing menjur ban shna ya kisurok, kibayat nalor gijing kieng, bat kibanapo gijing kieng. Ka TMS kadai ka bakmi ya gijing shna badan kam ban shna thamai jong gani katanan. Menta ka snam ka jing rakhe dapsan po snam ka International Film Festival of India IFFI on peni ya ki film hakaba an plet jingmut kerpangru na ka benta ki breu ki badan jing duna hakabor yoi. Ya kaniyo anle da ka jing trailang ka IFFI ka Saksham Bharat bat ka UNESCO da ka jing tmu ban kenteo ya ka jing kentop lang ki breu ki badan jing duna hagit khotmet bakiru kiniyo ban le kamen bat singu tenat ya ki film. Ya kaniyo anle hakaba an batai ki dor bat ki benta bamdan jing kran hagi film kenang bagi breu ki badan jing duna hakabor yoi kiniyo jing tep baja ayu hagi film ki bapaunam. Ha kabedai berkeniyo an peniru ya lai teligi film artli hagaktin Hindi ki bagantop ka film lagi raho munna bhai bad MS Dhoni The Untold Story bad kawai pat hagaktin konkani ka bagarteng questau di confusau. Cabinet Secretary Rajiv Gauba nen gasni ula peniat ikajingalang jongga National Crisis Management Committee bani kerana ikajing pun krea na kebenta kijingma kibanmi na ke eryong bulbul halor ke Bay of Bengal. Kani ke eryong kala ban kata ki road duriau ke jela West Bengal bad Odisha. Rajiv Gauba ula jingmut ya baro artli gejela ban shim kilat ban kiar na kijing yap jing mensau bad jing jular bad ula kular bag sarkar pedengkan ay ikajing yarap. Labatha ikibriu basa akiru duriau bat jakatham ban mi no khnang ban laj nakajin mensau. Katanat IMD kala pentep bagani ke eryong kala ban poi shikiru duriau ko West Bengal la shai ke step. Gihe ane katanat Korbari ke Sarkar Pedang, katanat yadari ke IMD ke National Disaster Response Force bat ke National Disaster Management Authority kileshim bentah kani ke jingalang. Ha kawai pat kaliang katrat meteorology jong dari Bangladesh kala ai jing maham ya kikat jahat hamongla bat pera na kabenta kani ke eryong. Menteri katanat disaster management bat relief ka Bangladesh Dr. Muhammad Inamur Rahman uang bak sarkar kelalong ke bala krea bantem mi ke jingma bala ban mi na ke eryong bulbul. Kani ke kubor kawan Syafi na ke All India Radio Shillong. Kasyat wanggala ika belatip ru kum kata masa shispak sing kalakut no hagas nong asanang harong ramblok kabajingai kum bakat pra kilometer natura hinin kesni. Kani kejing syat kelalong kabi isyong kun. Hagani kata masa keladon ru kejingil akai tenrai bat lapani nam ya kitiar belas nahi dikikti bat kejing bam tenrai beper. Kasyat wanggala kadai kabakongsan bahan na kabentagi garo bat kadai kejing ekmen hadian ka ayam ot ban penpau kejing sngongo yo misi saljong ne upati gipa raa rong gipa ne unong ai bakrau ubala kerkui gibreu da kejing ot kababha.
Vice President Kariu M. Venkaya Naidu, Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi, bat Menteri Korban Riu Amit Shah Anin Kesni, kilalit jengok yunong yalam balarim jong ke BJP LK Advani. Bat kila aiku blay ha kesni kha jong ha kabau lakan jo syaka kendai ku arsenam garta. Working President ke BJP JP Nadda ro lalit jengok LK Advani ha ka ying sa jong ha New Delhi. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulong baka India kan yai perto ikijing nok senyang jong LK Advani syak jing penkuk bor jong yakin nong syong syong kari. Amit Shah ulong bah kajing im jong barok kawai Advani ulat treshitom na kabenta kajing roy bat kabha kamiat jong kajat benriu. Ha Iran kumbasan ngut kibriu kilayap bat kumbasispa arpungut kilaminsau haba ujumai ulakia ke East Azerbaijan province ha kepor dan step pernap menin kesni. Katkum ke US Geological Survey uni ujumai ulapoi sun point pra ha Richter scale. La aban pun kenal hong ni bah kesenam arhajar lai ujumai ubapoi hendreu ha Richter scale ulapin badan bat penjular kanong ba bam ha kaba arpun reu hajar ngut kibriu kilayap. Ka procession yuk haris bajulong man la kesnam jong ke jalan yang ba shilong kanong lesai kesni ha kayeng maneba kamaria kanong yarap ki Kristan halat nkra shilong. Halor ka jingkular bula ai sho lengdo sat Dominic Jalau bula klakno u Cardinal Charles Bo u Cardinal ka Myanmar unwan ban pule mas lesai kesni. Samut ki bishop na kathan stelam mimi bat kibai giling do soblei kinde dan bentalang ha ka mas bakoi. Ha ka jing persyang ban pun kuk bor ki kentai lengba ki jing trai jongki. Kinong iet sawangka ke Jala Manipur klewan lang ban penlong ya ke North East Nupi Drama Festival kam National Seminar ke banin kong ha ubnai panwan. On peniat ya kania da ke Keng Jong lang ka bawat peniat bat penmi iki sawangka halorensan rengkat ke jingi trai lang bat ka Sangeet Natak Academy New Delhi bat on penlong ya kania ha ka Keng Jong lang Complex ha ke distrik Imphal East nado ka Artarik hado ka Khatwai Tarik u Nopra. Ya ka Occupational Safety Health and Working Conditions Code arjat kat kendai ya ka Belawanra ha ka Lok Sabha. Lapha adu Speaker Om Birla syaka Standing Committee Cabinet Labour kabakli da u Bhartru Hari Motab ban kmi yaka bat ban ai yaka kaipot. Ka komiti kelarai ban pan ki jing snow bat ki jing ajing mot ngi pat ba ki seng bam de sarkar bat ki rushampang halor kani. U clear ke Air India u Ashwani Lohani ulaong ba ki bor penyat kene ka company lengsun kisngoto igi jingsung kya jong kinong tre jongka badi ki shemi kilat ki badai banyada ya ka bha kamiat jongki ulohani ulaong ro ba ke Air India kene ka wei na ki bapau nam tam ha ka perthai ulaong shosho ba ke Air India kayele ban penne ka nam ba ki jing shakri jongka wadah pede ki jing ki ba ka yat ling ba menta haswa ban penkot ya ka kubor ha kene ka step sa shisien kimat bakongsan. Ka Global Investors Meet kalakut no haka Dharamshala haka Jala Himachal Pradesh hinin kesni. Katanat ki kamrel kalaple ya lai teli ki online app ban penklan ya ki jing syakri jongka. Bad kasyat wanggala kalakut no hinin kesni ha asanang harilum garo. Bad katto ko kubor kalakut agani ka step kabalawan syapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajing ni so baga Delhi Station na kabanta ko kubor ha kaktin Hindi kabanbot daga kubor ha kaktin Pareng ha kapor prakhat san minin. Ni pingin mawi pigi dong snap ha kapor prashteng na gani ka station pinyo ya ka kubor na katanj dalam mingi ha kaktin Pareng. Snob haban amenta ya ki kubor ki banwan na Delhi.